Boldiranje. Sve što do sada niste znali, a trebalo bi da znate. Aktuelno u gradu. Politika, privreda, kultura. Boldiranje. 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 Poštovani slušalci, dobar vam dan, na talasima ste Radija Osvit. U Zvorničkom domu omladine sinoć je zvanično počela duhovna i kulturna manifestacija Svetosavska nedelja, koja je posvećena prvom srpskom arhijepiskopu, svetitelju i prosvetitelju Svetom Savi, kao i jubileju 610 godina postojanja Zvornika. U okviru ove svečanosti premijerno je prikazan i dokumentarni film pod nazivom Most nadomak vijeka, kojim se obilježava 90 godina od izgradnje mosta kralja Aleksandra I. Karađorđevića, a koji povezuje Zvornik i Mali Zvornik, dok je na ovu temu predavanje održao istoričar Nemanja Dević sa Beogradskog instituta za savremenu istoriju. Razgovor sa Nemanjom Dević uradila je direktorica Radija Osvit Zorana Petković, pa poslušajte u nastavku šta je zabilježeno. Zvorničani su imali prilike da vas upoznaju evo na dva skupa. Lepo bi bilo ponovo čuti malo nekih detalja iz biografije Nemanje Devića, a Radio Osvit vas i onako prati i zna kada ste kao srednjoškolac izdali prvu knjigu i gostovali na Radio Osvitu, koliko je to za mlađenog istoričara od 30 godina. Možda malo više ipak za Zvornik i Zvorničane autobiografskih podataka o Nemanji Deviću. Malo je to nezahvalno pričati o sebi, da to ne preraste u neku narcisoidnost, ali hvala vama prvo na pozivu i na prilici da kažem nešto i preko vašeg medija u kojem sam bio, kako rekoste, i pozvan i ugošćen još pre 12 godina, kad sam tek upisao studije istorije. Ne znam da sam ih, mislim da sam ih tek bio upisao onda kad smo prvi put razgovarali, kad sam iznosio neke svoje poglede i viđenja, a evo sad 12 godina kasnije razgovaramo ponovo. Sad me nalazite kao doktoranta istorije koji je sad nedavno, pre nekih 20 dana predao doktorat i sad čekam odbranu u nekom skorijem periodu, nadam se. Šta je možda bitno da kažem? Šta se desilo među vremenu? Eto, pored diplomiranja, odabrao sam temu svog stručnog usavršavanja. Rođen sam u Smederevskoj Palanci, nisam zavičajno vezan za ove prostore, ali ja sam srcem vezan, zaista. Još od tih srednjoškolskih dana istraživao sam politički život, istoriju i leve i desne obale Drine, a nakon poziva centra Đorđe Lazarević i mog dragog prijatelja i kolege Miloša Ivanovića, ja sam se odazvao prošle godine prvi put posle dugo vremena i govorio na tribini o 100-godišnjici oslobođenja Zvornika u Prvom svetskom ratu. Ovog puta je bilo govora o mostu na Drini povodom 90-godišnjice njegovog osvećenja, mostovima generalno i svim tim sponama koje su nas vezivale u prošlosti i vezuju nas u budućnosti. Što se mene lično tiče, moja oblast stručnog interesovanja je sada najviše vezana za Drugi svetski rat, građanski rat u Srbiji, za te raskole koji su bili izazvani unutar srpskog naroda, ali i za traženje leka kako da se ti raskoli u budućnosti izbegnu. Kada ste gostovali u Radio Osvitu pre 12 godina, bili ste prvi i najmlađi pisac jedne istorijske knjige. Vi ste tad izdali, a čini mi se i danas se tim bavite i kažete da je to velika greška srpskog naroda, žrtvama, srpskim žrtvama. Koliko je to i danas prisutno u vašem radu? Mi u 20. veku ne znamo koliko nas nema. Nismo izbrojali svoje žrtve ni u Velikom, odnosno Prvom svetskom ratu, ni u Drugom svetskom ratu, pa ni u ovim ratovima 90. godina. Upravo o tome često razgovaramo, da se na stratištima, mestima gde su naši preci na mučan način stradali, izgubili život, a neki od njih proglašeni za svete novomučenike i kanonizovane, da se na tim mestima danas odvijaju vrlo često neprimerene aktivnosti.
društvo koje na taj način ne ume da prepozna, da vrednuje sve te jauke i koje ne ume da neguje sećanje na nevino ubijene ili s druge strane na one najbolje među nama koji su vodili oslobodilačke ratove, ima vrlo sumnjivu perspektivu i vrlo maglovitu budućnost. To su stvari koje su i dan danas aktuelne i dobar deo mog istraživanja jeste usmeren prema popisu, evidentiranju lokacija, broju žrtava, gde god je to moguće. Najzahvalnije je to raditi u lokalnim sredinama. Napraviti neko lokalno istraživanje i onda lakše dođete do aktera, potomaka, građe i mislim da nam toga danas nedostaje. Nama nedostaju kvalitetne lokalne istorije. Te lokalne istorije se često omalovažavaju u višim krugovima, a zapravo Andrić je u jednom eseju pisao da lokalne istorije zapravo ne postoje, nego da su to odjeci svetske istorije u lokalnim sredinama i mislim da je to tačna definicija. Jednog trenutka kad budemo imali više savesnih pojedinaca, ali njih Bogu hvala sad ima u većem broju nego ranije, ali kad ih bude bio dovoljan broj i kad budemo imali veći broj kvalitetnih lokalnih istorija i lokalnih monografija, mi ćemo moći da složimo jedan bolji mozaik koji će da našu nacionalnu istoriju prikaže na drugačiji način. A bez dobro urađene nacionalne istorije i svesti o nacionalnoj istoriji, mi prosto nećemo moći da pretendujemo na neku sigurniju budućnost. Istorija je naše uporište za budućnost, ne pribežište, ne samo pribežište, ne sklonište, ne opterećivanje našeg društva, nego prilika da se nađemo u društvu sa boljima od nas, sa većima od nas i da prosto vreme u kojem živimo ne delimo na duži koji obuhvataju prošlost, sadašnjost i budućnost, već na jednu vremensku pravu. I onda će sve stvari u životu, čini mi se, da nam budu lakše. Kad shvatimo da ne počinje i ne završava se sve sa našim vekom, nego počinje i sa našim precima, a završava se sa našim potomcima kojima ostavljamo i po nešto u amanet. Postoji velika razlika između nasledstva i nasleđa. Srbi danas često brižno vode računa o svom nasledstvu. Pa danas imamo neretko i one prilike gde se sude braća oko nasledstva. Advokati pune ruke posla imaju oko toga. Ali oko nasleđa koje ne može da se izmeri ni arima, ni hektarima, niti cenom, oko toga nemamo toliko rasprave, a tu bi trebalo da je bude. Dakle, šta je naše nasleđe? Verujem da malo ljudi ovde zna, kad kažem ovde, mislim upravo na Zvornik, da ste mnogo prisutni u Republici Srpskoj. Ono što je mene impresioniralo je to udruženje Jadovno i činjenica da ste već dugo godina kolumnisti na njihovom web portalu i da ste prisutni u tom udruženju. Da nam više i o tom projektu kažete i generalno, evo, i to je jedan projekat u kome se upravo radi o žrtvama. Da, pa tu govorimo o kulturi sećanja. To je pojam koji je svojstven nekim drugim organizovanijim i više pamtećim i bolje pamtećim zajednicama. Mislim da je, kao što je to karakteristično za Jevreje, za Jermene, da je to bitno danas i da Srbi primene u svom nacionalnom biću. Ne radi osvete bilo kome, ne radi pozivanja na žrtve, ne radi prebrojavanja, nego prosto zbog održavanja svog identiteta i boljeg razumevanja sopstvene prošlosti, zbog respekta prema onim ljudima koji su izgubili živote. Ja moram da priznam da zapravo ja dugo vremena ne pišem tekstove više niti za jedan medij, jer sam došao u neku možda i životnu fazu gde mi je sve teže da napišem nešto po zadatku, na odabranu temu, sa ograničenim rokovima. Već takve stvari radimo onda kad mi naiđe inspiracija. Tako da Jadovno, kao važno udruženje koje brine o sećanju na naše žrtve u Drugom svetskom ratu i na genocid nad srpskim narodom na teritoriji nezavisne države Hrvatske, Jadovno zapravo često prenosi moje tekstove koji su zapisani na društvenim mrežama. Ja isključivo još tamo pišem, pored ovih mojih stručnih radova, tu ostavljam neku vrstu svog virtualnog dnevnika, a onda pojedini mediji to prenesu. Jadovno je jedan od portala koji s vremena na vreme prenese neke takve stvari, a ja, kao što rekao ste, povezano sa Republikom
jezikom srpskom doživljavam kao deo svoje nacionalne svesti, bez obzira što sam rođen i odrastao u Šumadiji, ne pravim nikakvu razliku između Podrinaca, Moravaca, Šumadinaca, Vojvođana, Crnogoraca, Krajišnika, Hercegovaca, Ličana, to mi je potpuno identično i mislim da smo te regionalne razlike kao civilizovani ljudi odavno prevazišli i moramo da ih prevaziđemo, nego da svoj odnos prema nekim ljudima i nekim krajevima gradimo prema njihovim opštim vrednostima. Tako da Republika Srpska je za mene jedan važan deo mog identiteta. Srpske žrtve ovog područja su takođe nedeljivi deo srpskih žrtava iz 20. veka. Ovaj kraj je posebno stradao u Drugom svetskom ratu, posebno u odbrambeno-otadžbinskim ratovima 90. godina i mislim da su to teme koje ćemo mi u buduće tek otvarati. Da je važno, kao što vi ovde znate za njih, da za njih zna i beogradska učena javnost i da tu treba da radimo na izjednačavanju i brisanju makakvih razlika. Sećam se jednog zapisa etnologa Tatomira Vukanovića iz 45. 6. godine, otišao u Šumarice i tamo zatekao staru Srpkinju iz Prizrena u Prizrenskoj nošnji, koja plače i nariče nad onim humkama streljanih đaka i građana 21. oktobra 41. Prišao je, pitao je: majko, ko ti je tu streljan? Ona je rekla: sinko, Srbi su mi streljani. To je nekako i moj pogled na naše žrtve 20. veka. U zadnjih godinu dana vi promovišete vašu knjigu Srpska priča. Pa da je malo približimo i našim slušalcima. Da, to je poslednja stvar, pretposlednja u stvari na kojoj sam radio, poslednja koja je objavljena je knjiga Ozna, dokumenti o revolucionarnom teroru 44. 46. A srpska priča je u najkraćim crtama, iako je svaka srpska priča i složena i dugačka, srpska priča koju sam ja priredio su zapravo sećanja jednog majora Vojske Kraljevine Jugoslavije, emigranta iz Kanade, koji je živeo od 1910. do 2009. i preminuo u 100. godini života. Bio je dovoljno obrazovan, talentovan i kadar da zabeleži i razume sve ono što nam se u 20. veku desilo. Tako da je on bio savremenik kao dečak i Prvog svjetskog rata, kao oficir Vojske Kraljevine, deo međuratne elite, potom učesnik i komandant u rojalističkoj armiji tokom Drugog svjetskog rata, kasnije nevoljni izgnanik, politički emigrant, čovek koji se tek posle 2000. vratio i prvi put video rodni kraj i gde mu je i poslednja želja bila da bude sahranjen. I onda kroz beleške tog jednog čoveka vi zapravo vidite koliko je bila turbulentna naša istorija 20. veka, vidite sve uspone i padove, ožiljke, opomene, stradanja, raskole, ali vidite ono što je moj ključni zaključak o našoj istoriji 20. veka. Da uprkos čitavoj toj našoj stradalnoj istoriji, carinskim ratovima, prinudnim raseljavanjima i seobama koje su se i ponovile i umnogostručile u odnosu na ranija iskustva, rat sa imperijama, pa na samom kraju 20. veka ponovno bombardovanje čak Beograda, jedinstvenog bombardovanja jedne evropske prestonice, ali vidite da posle svega toga, uprkos čitavom našem istrošenom, rekao bih i dobrim delom umornom narodnom biću, našim korumpiranim elitama, uništenim elitama, razjedinjenim, posvađanim, vi vidite da opet taj narod uprkos svemu tome i dalje se hvata u kolo, i dalje peva, i dalje nekome prkosi, i dalje nešto srbuje, i dalje peva i kliče Bogu pravde. Tako da je to nekako moj osnovni utisak, da u našem narodu još uvek ima vitalnosti, uprko svemu. Mislim da bi neke druge evropske nacije posle takvih iskustava bile potpuno zbrisane ili iščeznule. Ali to je moj utisak o srpskom narodu i ja, za razliku od tog opšteg pesimizma koji se širi od vrha po čitavoj vertikali, imam zaista drugačije verovanja. Možda sam u krivu, ali mislim da naša generacija tu nije potpuno izgubljena. To se vidi i poslednjih dana u ovim protestima oko crkve u Crnoj Gori, gde zaista po prvi put, za čudo, mladi ljudi, nova generacija brane svoju crkvu. Ne brane ni političare, ne brane nikakve tekovine, bilo kakve revolucije, već brane svoju crkvu kao iskonsku vrednost, čiju 800-godišnjicu danas slavi. I to je za mene revolucionaran događaj. Kao mladi istoričar, vi imate još jednu vrlo karakterističnu osobinu, a to je da ste dobar narator. Vidimo to i po ovim tribinama i prisustvu i interesovanju publike. Koliko je ta osobina čudesna u odnosu na publiku i uspostavljanju kontakta s publikom?
ja moram da priznam da se retko pripremam za svoje nastupe. Pripremam se u smislu da uvek pročitam i upoznam se sa materijom o kojoj govorim, ali nikad ne vršim pripremu toga na koji način i kako šta treba izložiti, nego uvek dopustim tom momentu i tim ljudima koji su prisutni da me vode i usmeravaju. Ne mislim da sam ikakav poseban govornik, ali stvar je u tome da zapravo mi živimo u vremenu gde se zacarila prosečnost, pa čak i ispod prosečnost. I onda bilo ko malo odstupi od toga i malčice odskoči, on ima šansu da bude viđen kao nekako čudo. Međutim, ja mislim da je stvar drugačija, da sam sebe doživljavam kao i prosečnog i naučnika, pa ako hoćete i govornika. Mislim da su vremena velikih ljudi ovde dobrim delom prošla u tom intelektualnom smislu i da mi više intelektualaca sa onako klasičnim obrazovanjem, ja kad kažem intelektualac zamišljam Slobodana Jovanovića, da su takve vremena dobrim delom prošla i da smo mi rekao bih premali da nosimo njihove cipele koje su nam ostavljene u nasleđe. Konkretan odgovor na ovo vaše pitanje, što pored sve te ograde koju sam napravio, bi bio takav da mislim da je mnogo važno danas kad se bavite živim stvarima, te stvari jasno, precizno i razumljivo ljudima koji vas slušaju izložiti. I stalno pričam sa ljudima iz naše crkve koliko je zapravo naša suština liturgija, pričešće i evharistija. A s druge strane, koliko je bitna i forma. Da našem čoveku koji dolazi u crkvu, da taj sveštenik koji govori bude jedna viđena i autentična pojava, koliko je važno da dobro peva, kako naši ljudi kažu, i koliko je važno da dobro besedi. Tu je već pola posla, ako ne i više, urađeno. Tako i kod nas. Možete da budete vulkan znanja, ali ako tu stvar ne prezentujete ljudima koji su opet žedni istorije. Naš narod, jedni kažu, boluje od viška istorije, ali ja smatram da su naši ljudi žedni žive reči o tome šta smo preživeli, šta nam se to desilo u minulom veku, da to idemo. Ako to ne možemo da izložimo, onda smo mi podbacili. I sve to što sa žalošću konstatujemo, da nam se knjige štampaju u malim tiražima, da naše tribine okupljaju malo ljudi, mislim da smo za to i sami odgovorni. Moramo da otvaramo identitetski važne teme za naš narod, moramo da ih izlažemo na način koji je razumljiv ljudima koji žele da čitaju i prate tu vrstu literature i moramo da ih objašnjavamo i da ne bežimo od odgovornosti koju postavljamo sebi, vrlo lako prihvatajući da smo elita koja ima, kako bih rekao, određene stvari koje se za nju podrazumevaju. Ali ta elita, ako želimo da budemo, ona sa sobom nosi obaveze. Tako da u našoj pređašnjoj priči mi smo pričali oko toga kako doći autobusom do Zvornika, vraćati se za ovakve tribine. Ja mislim da je to naša obaveza i do toga ne treba da bežimo, jer pretendovati da budete deo nekakve elite ili bar pokušavati da to budete, to je jedna velika odgovornost gde zapravo uistinu treba da služite svojom narodu i svojoj zajednici. I onda nema zime, rekao bih. I onda nema ni te gordosti koja je uvek i kroz vekove uništavala najbolje među nama. Kad nestane gordosti i sujete, drugačije će da izgleda i naša elita. To sam siguran. Evo, za kraj i poruka svim Zvorničanima. Poruka svim Zvorničanima bi bila, ako probam sad da budem što kraći i koncizni, da budu dosledni i verni tačkama i uporištima svog nacionalnog identiteta. Istorija ovog kraja je teška, bremenita pojedinim turobnim događajima, ali je srpski narod na ovom prostoru i na levoj i na desnoj obali Drine u 20. veku pokazao jednu vitalnost da želi da opstaje na ovim prostorima. To je kad govorimo o srpskom narodu. S druge strane, već stvaranje Jugoslavije 1918. godine poslalo je jednu poruku koja se manifestovala decenijama, koja je govorila brat je mio, ma koje vere bio. I to je zaista istina i to je ono što je 1918. tom najslavnijem periodu naše istorije srpsku vojsku učinilo čojstvenom, a time i velikom. Dakle, povratak našim uporištima, istrajavanje na našim zavetima, a nakon svega toga, kad postanemo dobri Srbi, rekao bih da možemo da budemo jedino i dobri građani i dobre komšije i dobri građani sveta. Ne možemo da budemo dobri građani sveta ako najpre ne očuvamo svoj nacionalni identitet i ono što čini naš ponos, što nas čini ponositim, različitim i autentičnim. Dakle, samo istrajavanje na tome, jasno nam je i danas ono kako su nas učile bake kad smo bili mali. Šta je dobro, šta nije dobro, šta valja, šta ne valja. To i danas isto. Nema tu nijansi i razlike.
razlika. Prema tome, samo ono što su nas naučile bake, kako da se prekrstimo, kako da slavimo, šta nam valja činiti, kako biti dobar i kako ne biti loš prema svom bližnjem, i onda će mnoge stvari da budu jednostavnije u našim životima. Eto, nadam se da nisam previše to zakomplikovao. Ja mislim da su bar te stvari jednostavne. Hvala na razgovoru. Hvala vama i na gostoprimstvu. Ovdje se uvek osjećam kao među svojima, zahvaljujući upravo dobrim ljudima. Boldiranje. Sve što do sada niste znali, a trebalo bi da znate. Aktuelno u gradu. Politika, privreda, kultura, boldiranje. Boldiranje.